Nze gusaba sorry none mabuja. Uje gusaba sorry? 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 Urashobora kumbwira isiguro ya sorry? Kabiri toka kwangu. Uchi umutenda. Toka kwangu. Kevin, acha era reka tube Kevin reka tube Diri wanje. Kevin reka tube okay. Diri wanje. Wakunze basi. Kevin. Every story matters. What know my people, it's another day, it's another blessing. Kwa nama kumusukundi wakunzi wa TV. People them call me done for wakunzi wa TV. Na wanda abya kuma wakazi kandi gakomeye cyane. Wakunzi wa TV. Warabonye igihe tweko turakora tukumana gogo irafa passe igihe twari tubasanze Kevin ari kumwe na Himba yitwa Sara, numvise ibintu by'amasara. Muri ugaragara byagenze harabaye imishambirano. Bakuka kuma tubwira ngo barakundana mwana ko yatwemeje ko bakundana mugabo ntugire tumiya neza exactly eske none barakundana koze wese ibi naje sindabona neza sindemera numva mwaravuga yuko bakundana wundi akavuga ngo ntibakundana ntituramiya neza exactement ukuntu bimeze sasa namusavuze ati reka nje kuraba Kevin kandi kuko urumva yarankabuje convocation bakunze wese TV kana ishize he ya bintu biba biri seriya y'abahungu baba bari seriya nabwite convocation bakunze wese TV nabuje umutaye ngo nzo wita rero ndavuga nti nanje ubone ukomeze ndavuga nti nanje reka kende kumusaba ikigongo ibintu je byagacu je ndabyitinyira senze ngo ni ibintu byanyene byamindi ipfa kwivugira kumbe naje mbona convocation ishika muhira bakunze best video no musinye gusaba ikigongwe nta kindi kintu kinjanye ivyo bintu byabo je ndabireke uko ntibimena gatwe sisi bakunze best TV abangaha tugende buke antwe no munsi kirabiraza kurangira neza teni isabira imbabazi ibintu by'agacana byamenyere bajo hano aboro habwo no ayibera mu kabare wa mujama ndakisi salama ere bakunze best TV kateri gende kuraba umunsi mugabo mbona amenga harugaye simenga harugaye reka duce hari inyuma best TV murabona yuko umuryango ngahugaye reka duce hari inyuma nababwiye amusinje kwisabira ikigongwe tu nta kindi boro si akamambiri byaka sikambini z'umukobwa sikambisi z'umukobwa oyo Kevin bakunze wese kumwe n'umwana ndakise amujama Kevin zikambiri z'umukobwa turago Kevin abari kumwe n'umukobwa batari kumwe birahisha je no munsi nje gusabira ikigongo oyo Kevin ane kumbona huguruye suniki acha twica ndaki oyo Kevin salama kaka fresh neza kaka nje gutuvugane Kevin tuvugane kweli gatonya nabonye ubutumwa kweli nabonye convocation ngiri cyanje kweli tubivugane nk'abagabo ndagusaba ikigongo singanda bigutamike uwe je navuze nje gusaba ikigongwe kandi niba byose byabaye gutya reka nje kumusaba ikigongwe convocation nayibonye yaranshikiriye vuga ati reka jenze gusaba niwo mbe hamanyi base Ndakwaje ikibazo kintu. Convocation yitabira ngacho yitabira muri tribunal. Ya nane Kevin tushaka guheza ibintu je nanzi kari blague nanzi kari blague nimwe Kevin none tusitayiringa basi barabibonye ukuntu byagenze hari ya nanzi kuri kurafina ngo bya convocation kumbe bari biko biri seri Bro gender blague. Mwende ivyo bintu sivyo muhango. None ubushaka kunyararaza mu. Sinashaka kwararaza Kevin. Sinashaka kunyararaza n'amakamera kwera hano nicari ntuzi umuntu turi kumwe ninde ntuzi dufaniki. Ubushaka gogo jewe sekunze.
abakunzi ba STV Wagenda umva ibikurikiye byose byo muri tribunal ibyo ngaha none ntuza gusaba imbabazi ngaha umvise salama mabuja tubiriza muri tribunal hari oya none se none Kevin turabagabo none siko none Kevin none hako jeno nza gucibwa imanza nja mburana tuvuma tubeza nk'abagabo hama tugasabana sorry ko byose byagenze uko hama tukagira iki so banana byari ikintu kimwe ntaratahura mwe mufise akazi nyabaki nta kazi mugira mu rugi wawe nje gusaba sorry none mabuja uje gusaba sorry urashobora kumbwira isiguro ya sorry nje gusaba imbabazi kwe nigashaka kiboneka yuko imbere kuva hasi gushika hejuru nta kazi mugira mukora ni nayo mpamvu misi yose mwahawe intu byo kumeka kuza muragendana abantu cyangwa mushaka ko muze muragenda kubigo no moyo ndakuvuga None je gusaba ikigongo none je gusaba ikigongo none kigongo mu gitanga none nimba gogo yagwe nimba mukunda gumana nawe nimba mukunda muronda gwe nimero Chena ndumva ntiwasabye igani wowe turi babiri gusa ntiwaje ngorose igani turi babiri nakubwiye gute nakwishyuye gute katarukundo muri nakwishyuye gute katarukundo muri none kwereka cyumuzana hajya kandi gani we yafashe none gufashije sinakwishyuye bro toka kwangu mzee none basi okay ni convocation basi none convocation muri convocation ni muri tribunal convocation izana ngai wanje je mu kwizana sinayishikanye wawe nahaye mutwara ari kuzanira siko none turagenda mu rubanza haya ndagusavye Kevin reka tubeze mu mahoro bro reka tubeze mu mahoro none mabure no sabira kabiri toka kwangu toka kwangu Kevin acha era reka tubeze Kevin reka tubeze Kevin reka tubeze okay di wanje bakunze basi Kevin dahetse mujama n'umusazi ndakisi okay sasa Kevin wewe tuyereza muri tribunal suko twabyuka Jama umujama na wenye none Kevin sasa bakunze ba STV rero je ndabona ibi bintu ari hatari ndakesira je ndabona twobegarukiriza nga Kevin arase kuduha pardon tubanase kuduha pardon ibana ni hatari bakunze ba STV rero cenga azorera kuri tribunal izamo twamusafika igongwe biranga sasa bakunze ba STV zosoma kindi biganiro ciao Every story matters.